Jeste li ikada posjetili Zadar? Danas vas vodimo kroz njegovo ključno čvorište u srcu grada, autobusni kolodvor Zadar. Saznaćemo gdje se kolodvor nalazi, kako doći do njega, što se sve nalazi na njemu, te koje su opcije prijevoza od kolodvora do centra grada, trajektne i zračne luke. Za početak, bilo da trebate naći kolodvor ili dolazite iz nekog drugog grada pa ste se na njemu našli, kolodvor se nalazi na adresi Ante Starčevića 1. Udaljen je otprilike 2 km od povijesne jezgre grada te oko 2,5 km od trajektne luke Gaženica. Uz to imajte na umu da u Zadru katamarani polaze iz centra grada, a ne iz trajektne luke Gaženica. U slučaju da imate puno prtljage ili da putujete u ljetnim mjesecima pa je prevruće za šetnju, postoji nekoliko opcija prijevoza do grada. Prva je najlakša, ali i najskuplja, odnosno taksi, Uber ili Bolt. Taksi stajalište nalazi se odmah do autobusnog kolodvora, na južnoj strani i ne možete ga promašiti. Da je malo bliže, bilo bi na samom kolodvoru. S druge strane, to jest sa zapadne strane, nalazi se stanica za gradske autobuse s koje se vidi veliki natpis Autobusni kolodvor Zadar. Do poluotoka u centru grada voze linije 2 i 4, a linija 9A odvešće vas do trajektne luke. Ako trebate ići u zračnu luku, na peronu broj 8 je uobičajeno mjesto odakle polazi autobus koji će vas odvesti tamo. Ali preporučamo da unaprijed provjerite red vožnje zbog mogućih promjena. Što se tiče samog autobusnog kolodvora, iako je mal, služi kao glavna poveznica Zadra i većih hrvatskih gradova poput Zagreba, Splita i Rijeke, ali i drugih gradova van Hrvatske poput Mostara, Banja Luke i Beograda. Na kolodvoru se lako snaći. Ima oko 30 perona, a brojevi su jasno označeni velikim žutim znakovima. Međutim, bilo bi dobro da dođete barem pola sata prije polaska vašeg autobusa, pogotovo ako putujete u sezoni. Zadar je popularna destinacija, tako da su gužve očekivane. Autobusne karte mogu se, naravno, kupiti na samom kolodvoru. Ipak, s obzirom na velike gužve u ljetnim mjesecima, preporučili bismo vam da karte radije kupite online. Na taj način nećete morati čekati u beskonačnim redovima na nesnosnim vrućinama. A dok drugi čekaju u redovima za karte, vi možete sjesti na kavu u jednom od kafića na kolodvoru ili pojesti nešto u jednoj od obližnjih pekara ili fast food restorana. Također, na kolodvoru možete pronaći i javni WC, te nekoliko bankomata i trafika. Uz to, na zapadnoj strani, preko puta ceste, nalazi se i veliki dućan. I to bi vam bilo to od autobusnog kolodvora u Zadru. Ako imate kakvih pitanja, pišite nam u komentarima, a mi vam želimo sretan put i ugodan boravak u Zadru.